Machi kalikia kutanya mbibutuko ari machi igiye kuza PSM n'abakikari ndetse na Pierre Paroisse Kabirizi atari muna yuko umutima defense arimo Papira nimero 17 kuri gatanu ariwo Diabira nimero 16 ku mugongo kuri gatandatu ari umusore ngwije ku munani ari umusore Entwari ku 10 ari umusore Meba uwangira atanzereka tire ya urenguye bariza mu cyatsi bariza aragafite atanzereka tare itanga imbere y'ise barika agenda mushyira ku kirye birangirwe yasuri kuri nabari bwase korha bicaye aba Mujukuri hari amakosa mukurafoto mujukuri ntabwo kaze koroha ari atari kufura metra makunavu kisa reka turebe kufura metra makunavu kisa besa barayishyiramo reka turebe nimugiye kwitera atantishe pariko umuzoma yitaga fataneza batari atabasara ikipe PSM Kigali bari bagerageje uburyo atantishe rapide counter attack ariko private reza kuri ahita urenza nimero 15 umugongo mwita Pablo Peter reza kuri nawe ugaze koroha Ora kama chirisha katichi. Ari baba hizi munzira sha
Munzirasha. Penalty. Penalty. Yakoze. Oya ariko irayo yaritusha. Ari kuja mu mujyi
avuyemo aho reba none ngo ni Yesu nagura ko bari bisigaruka Kamusabe urakora tuzamuke tubaherekeze ari muze wa urabona kanze baraja kwisa byamaze no gutamba muri yamaze kuza mu moyo amaze gutera gogo nuko amaze kugiye attention Alisandro
Penalti. Robert yatambutse mweba. Unajaro mami? No singuozi. Sabagaba bo. Ese bari kwiruka kujya mutamururu. Baba ngaba. Wari kwiruka cyo ngo muna kurimi. Minutira cyaha. Yo yasta. Je dibori. Yarari koze neza ariko birangiye nose.